Dobrodošli ljudi u moj novi tutorial. Ovoga puta kako da ugasite nekome komp. Ićete desnim klikom, nju, šatak, odnosno prečica, i ovdje ćete kucati sljedeće. Postavit ću u description ako ne možete da pročitate ili nešto. I u navodnicima će biti vaša poruka, na primjer this is virus. Ići ćete next. Ovdje ćete ukucati internet evo, napisat ću. Idete finish. Ići ćete desnim klikom, opcije. Ići ćete change icon i izabrat ćete ikonicu za Internet Explorer. OK. I OK. Kada uđete u ovu ikonicu, počet će da vam se gasi komp. Pogledajte. Za 30 sekundi. Morate ukucati sljedeće. Ukucao sam shutdown -a. Evo ovako. Samo vi ćete ovaj file poslati neko vaše drugaru koga želite zeznati ili svejedno, i on će skinuti, mislit će da je nešto drugo, otvorit će i počet će da mu se gasi komp. Ne vjerujem da će znati da ugasi i tako to. Doviđenja.